I want to tell you, I saw the security people overwhelmed, but they had not given up. They were still on duty. Tukubira ab'ebyokwerinda mu ngalo, tukubira abapoliisi mu ngalo, tubakubira ab'amagye tubakubire mu ngalo, aba eso. Nendo bakobera bakagwa. Minus security, singa ab'ebyokwerinda tibabairewo. Twabaire tujja kulemererwa, tutandike tweno okulumuka tujje olw'obungi bw'abantu. Muswise enamba yetwali tutegekeire, enamba yetwali tusuubire. Niye twasabanga ba Uganda Matters abantu mwide bangi. Twali titwidi nti baida aba Uganda Matters nti baida kutudibuda ku enamba eneno tukubire abantu bona abaidye. Batuweesa baweesa ba Uganda Matters. Atenga miseweire nga abantu bakali mu line. Kibumba mulungi. Atugondo moire ku emikisa. N'amaadi gano agali kugwa emikisa gyaife. Nenda okutwala omukisa guno baba Bishop waife, Bishop Wamika webale otuwa obuvunaanyizibwa. Dona dikoze. Nenda okutwala omukisa guno baba okuba nti mugala wona baale omu kubagayiga b'omu Kampala omugala omukatuliki yasiimye okutukulembera obulungi abweine nga buli kidanga kirungi ate oidukira buli lwamatiya mulumba Kyebando aida yalamaga buli mwaka aida yalamaga. Baba alina ekirabo kyakuleeteire okugemya baba waife ekirabo bana b'amaadi gali kugwa taaka Brandon musituke mugemere ku Nabbaale ekirabo imwe abaana abavubuka abeidinda mukireetera n'akigemye Bishop waife nga buli omu abo n'aleese ekirabo. Twenda okumwebaza okuleeta ekirabo okugamya Bishop waife ekirabo. Bana ba kamera mukube baba ekifaananyi nga bali mu ekirabo kulwa ife twena abategeike. Mama Nabbaale webale ino webalire irala. Olwanga okufa wasigala nga otuwa ebirabo ebingi bityo. Ate bw'ofanga mama otajja kusigala mu itaka ositukiranga gaigulu singa nina obuyinza bwe byandibaire aye nzira buyinza obwo. Batugaire Father bwembaire nandula nerabire muto wange Veronica Nannyondo webukoma nsimbi mama webala ate nga watugemera ni mundyanga Honorable Majegere Kyewalabye okuva ebuna nendo otwala omukisa guno okwongera okwebaza ow'ekitiibwa ekyaga igulu ino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni